Iki kibanza ni imari cyane, ngiye kubereka ikibanza cyiza cyane kiri hano Kicukiro. Kicukiro munsi ya Nobleza Hotel ho gato haruguru ya Mount Kenya University, kiri kuri kaburimbo rwose, urebye nkaho kiri kuri kaburimbo nini iyi ngiyi bari gukora ijya i Bugesera. Urabona ngiyi kaburimbo, ubu turi kuvugana mpagaze imbere y'ikibanza. Kaburimbo muri kuyibona, dore ngiyi iyi ni kaburimbo, dore iyo etaje ikora kuri kaburimbo ngiki. Ubu mpagaze ku kibanza neza. Aha hari urusengero rwa ADEPR nguru, narwo ni urwa kabiri uvuye kuri kaburimbo. Noneho iyi ni karitsiye, ngira ngo murayibona. Karitsiye murabona amazu ahari, urabona karitsiye amazu ahari. Dore ngiyi, izi nizo bahubaka, amakadasiteri aremewe. Iyi ni nshyashya, murabona nibwo barimo bayubaka. Murabona iyi ni etaje nziza cyane irebana n'icyo kibanza. Karitsiye iraryoshye kabisa. Urabona kandi kuva kuri kaburimbo urinda ugera ku kibanza nta hantu uhurira n'igitaka. Abaturage bagiye bahikora, urabona hari amapave bahamennye amakaburimbo, urabona kanalizasiyo z'amazi. Noneho kaza, iki ni igipangu cyegeranye n'icyo kibanza. Ikibanza cyiza gifite ubuso bwa metero kare 429. Uyu ni umuturanyi. Noneho urabona umuhanda winjira mu kibanza. Ubu hano tuba twinjiye mu kibanza. Ni ikibanza kirakorotiriye. Urabona gifite korotire ahantu hose. Urabona fondasiyo, korotire, ibintu byose. Ikibanza kimeze neza kabisa. Hano ninjiye mu kibanza, ngira ngo murakibona. Ikibanza murakibona. Ni ikibanza kidahanamye, gisa naho kiri flat kubera ko barahatunganyije, n'ahantu hatunganyije. Ikibanza cyiza, urakibona ko kiri muri korotire. Kibona, urabona wa muturanyi murebana. Urabona harimo inzu nziza ya etaje. Iyi ni korotire yo mu ruhande rwo haruguru y'ikibanza, nayo korotire nziza ikomeye. Urabona ko ari ikibanza cyiza cyane. Kugira ngo murakibona rwose. Ikibanza gitunganyije, kimeze neza, gikorotiriye. Ikibanza gifite metero 22 kuri metero 20. Gifite na portail. Kiranakorotiriye. Uretse aka gace gusa kadakorotiriye, umuntu yahita yubakamo igipangu kitandukanya iyi nzu n'iki kibanza, kuko iki kibanza gifite icyangombwa cyacyo cyonyine, cyacyo cyihariye. Ni ugushyiramo korotire hano gusa, ahangaha ibisepara, kugenda ukagera hariya hepfo. Ubundi ikibanza kigasigara ari iki ngiki. Ikibanza kigasigara ari iki. Urabona gifite na view nziza. Urabona abaturanyi ureba hakurya. Hano ho bita ryari abahita ngo Kiko, niba ari ni Nyanza. Urabona ni ikibanza cyiza kabisa, gifite view nziza. Urabona ureba no mu mujyi wa Kigali, mu mujyi hagati. Urabona view yacyo. Urabona umujyi wose ureba umujyi wose. Urabona ko ari ikibanza cyiza gifite view nziza, kiri ahantu heza. Aha hose naho uba witegeye. Kandi akarusho k'iki kibanza ni uko gikorotiriye impande eshatu zose, ku buryo ushobora gukorotira runo ruhande rwonyine. Urunguru naberetse wakorotira uri gusepara, urimo usepara n'iyi nzu. Ubundi ikibanza kigasigara ari iki. Gifite metero kare 429. Hakaba haragenewe guturwa, ni ukuvuga kadasiteri ushobora kuyihubaka cyangwa se etaje. Inzu iyo ari yo yose wayihubaka. Kugira ngo murabibona ko ari karitsiye nziza cyane. Ni hano Kicukiro, urenze Mount Kenya, hafi ya kaburimbo, muri metero 60 zonyine uvuye kuri kaburimbo. Ngira ngo nabiberetse ko nta nuhura n'igitaka uvuye kuri kaburimbo nini. Iki kibanza rero wakigura kikaba icyawe. Iki kibanza turashakamo miliyoni 18
nizo dushakamo, ariko wenda twabagabanyirizaho gatoya kuko ubundi igiciro cyari miliyoni 20, ariko dukeneye n'umuntu ufite amafaranga cash. Nkuko mubimenyereye rero, iyi ni Nzuri Business Group Limited, tukaba tubagezaho imitungo itimukanwa 5/5. Nimukomeze mukande subscribe, mukore na share kuri channel yacu kugira mujye mukomeza kubona ibyiza tugenda tubagezaho 5/5. Mwadusanga kandi ku Muhima kuri Yamaha, mu nzu ya etaje y'amatafari ahiye, yari yanditseho Shema House muri etaje yayo ya nyuma. Mwanadusura ku zindi mbuga zacu, Twitter, Instagram, Facebook page, hose twitwa Nzuri Market. Ni nako mwadusura kuri ya website yacu www.nzuri.rw. Turabibutsa kandi ko iyo uguze ikibanza ni tushaka kugufasha kubona ibyangombwa byo kubaka, tukanagushushanyiriza plan y'inzu washyiramo ijyanye n'igihe yemewe aho hantu, noneho ukagira gute tukanakubakira. Ibyo byose turabikora, tugakomeza no kubaha ubujyanama no kujera imitungo yanyu itimukanwa mu byo twita property management. Ni karibu cyane, tubaye ikaze muri Nzuri Business Group Limited. Muze mwigurire iki kibanza cya makeya gikorotiriye, kiri kuri kaburimbo ku mafaranga make cyane. Igiciro nongere mbibutse ko nababwiye ko ari miliyoni 18, kandi dushobora no kubagabanyiriza. Tubahaye ikaze, ni karibu cyane ku kibanza nk'iki kandi gikorotiriye, kandi kiri kuri kaburimbo muri quartier nziza cyane isobanutse. Murakoze cyane, iwacu umukiriya ni umwami.